Petar Atanasovski, product manager u MVP Workshop timu. Mi kao tim se trudimo da našim klijentima omogućimo da u što kraćem vremenskom roku, dakle pričamo obično o 3 meseca, dođu od prosto neke ideje i koncepta do toga da imaju prototip proizvoda koji mogu da validiraju na tržištu. Takođe koristimo blockchain kao tehnologiju, rešenje koje može da donese neke potpuno nove biznis modele na nekim tržištima koji već dosta dugo postoje i na taj način donesu vrednost krajnjem korisniku na način koji do tada nije bio poznat. Kada pričamo o mom Kotrugli iskustvu, za mene Kotrugli predstavlja sjajno mesto gde možete da izazovete sve ono što ste do tada naučili putem formalnog obrazovanja ili putem svog profesionalnog iskustva i svakako da su tu sjajni ljudi u okruženju da vam pomognu da povežete sve te kockice na tom putu. Kotrugli Alumni klub predstavlja mesto gde sa tim sjajnim ljudima i sa alumnima takođe iz ranijih ili novih generacija prosto možete da to iskustvo obogatite i da nastavite kao neko lifelong putovanje. I ja sam Kotrugli Alumni.